Commitment to Community Social Welfare Association kawai na kikan hun 3 months ngobha manta kasi kala Plie Ïaka jaka Peit Shipor Ïaki Riew Tymmen ni ka drop-in center for senior citizen kabadon ha MCSWA head office Peit Academy campus Mosalangka Salaroh Jowai hakani ka center ban Peit Shipor Ïaki Riew Tymmen an priang yaki nadu ka posh phobaje step hadu sau baje jiteng janmiet hakabagi Riew Tymmen kila banwan shong Shipor ban yo lat ban ya phliu chingmut lang paramagi Kindon ru kilat ban pen kamen yaki nadu ki rukom drudur ki chingrai ki chat chinglekai ka rukom ai jing sumar ya ka koi ka khya nalor ki wei de Baginya ordinary urban namtaban Plie Ïaka drop-in center but daycare center Ïaki senior citizen hapo West Jange Hills. Tak ada ni kau kibat, mau kita orang kebiri tak, ni day ban shong ban snap ban board, maka reki kedus tu ini ni dan, ni bagi lalang Kristan ni, ni show, ni long show kita dikas, ni day show kita dikas pada, ni long muda, ni ban long muda, ni long Kristan, kan yang Kristan, dan ni lagi jauh kecil kai, ni kau nisah, ni wan ni dia, kasih kita. Idon la ijon Kristol, iriti Kristol ibangideban board, ibangideban bat. Kini ibangideban kengkor, lumpunta tanjano. Syukur no, kun jumi din naik keran. Dia kawai kebang so tanah kadang kening center. Umur kelai so na dunia ibakai dia sebelum no kata ke center, keba ke daycare center. Keba dia si baru menurut kikuat kila banwan. Mau wala hoi hai yang asal kidon ki bapai mulai ki wan chini ki wan ikan do panos mau ya tang bom don bapai hai yang asal de ki wan chini bagi ben undai bunta ka perthai wat kam wat jam himna ban len ni ka mo ban trei tang uwei la ne ar hai yang ru la e kat bala i ya ne ban be bagi yo kam lang nama ka perthai ka la nang pher mo mlong chu ko chwa utrei pa ka shong kini hai yang mentam la chu ta Hapan ya bek lang ya lai kami jam kat kadang yo. Dia hoi nanti ke ban ong banyala ban serang gerok sisi. Dia rei undai balik dia kata. Kan jing dawa jong dak kami. Dia jing don jong ni center kalau ba di senior citizen ni. Mo ki long ni ki buat ki long pa. Oh, ki long ni ki long pa la ban wan ni. Ki wan pek ki mani kedua parok kenta songkai. Ia tu kana. Kau bon bah ke kin yo jing ki kai na ke center. Kin he kemensian, kin kemensian, kin yo kata ke ba lesi kim yo kumani yo self isolation ne social isolation. Na ta jing long loneliness jing long marway. Kan ja lo ta bagi wan ke center. Ta dalam ke tu yo kan bana ba don kum ke center ha ke shnong ni kaban yerap mo yaki long di baro ki rangba ki meye ki mo ki paye bro ni wan chini ni ban kan long ka ta ka ye ka jaka ju ki ba kin ye ki kemen ha ban perlong ka ta jaka bu ni ya kan tu ki nong ye lam jong ka ni ki ban pek ban i ka ni long ka ba dak ka ju ye ba ka ju spoon ndai ban pek chi ni I hope kin mo impression tom bakan nang kio kanang ya kanang he kata center kin nang yo ru e ka support jong ki wei pat le se kirang ba long ni bala kan ya kumbai ong i dia ze do o ne khilaban invite kina ai jing kai pan long ya ka center long lively go long so tanan kaba bro ki kuat menyewan lagi temen buat hak bokta ya mental ya kejing muk ji pakat yang ibru ya kejing man yang idoi kat yang ki definitely with the family kat ni bukan loneliness associated ko wag increase risk yang range yang health problem including mental health like depression anxiety suicide physical health problems like an increased risk of heart disease,
stroke, dementia, and premature death. Lalu mau jual yang mana lalu kenai dem an kibru kiwakut hai jing long temen kasusai. Lembuai nana lalu tiba-tiba dikini. Jadi tidak lalu dinas ya kau cakap social isolation. Ni kini kiwakut dah kiwada pun kiwakut akan ini ke antara kamu mat kong soro tak hanbiya pada kita ke problem social isolation. Trong hè yung miền điều lại chỉ còn riêng ngành của sản qua làm thế được last day of my life này qua biểu cái này bài thì đọc mấy bài bây giờ của yo cầm cái gì cái chính một của phun đi tọa về đây chính chân miệng cái lúc ấy chú và hoi hành bây giờ của quay chỉ có cái social isolation